Lagi pang kumaakanayon nga ay-ayatan kan iba't papig ka unay-unay. Ay-ayatan ka nga unay-unay, Frank. Iso na lang ta saanan ang kabaalan ti konsensya ti kastoy nga aramiden ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nasaysaya at sa nupot dentan ti relasyon ta. Anya? Frank, diyak kayat ti makadadaal iti pamilya. Diyak kayat nga da masaksaktan ka po kanya. Adda akong dita. Ang di ba't imbagak iden ka na ka? Asaan to amaamon ti asawak ti may papan ka data? Frank, laglagi pong kuma. Awang ti palimod adin to may butaktak. Dumtang tumutlaan ti panawan. Amamon ti asawang tar aramidom dito abroad. Sharon. No apay met ngamin. Nga itatalaan anagam-am mo. No apay met ngamin. Asaan ta anagam-am mo idagpada tapay anawaya. Apay. Frank. Mawatak ti rin na. Lumaminsan, kastamat lang ti salsaludsudag. Ngam oren kasta. Di ta kumabot pa idaman ti pagita. Pagustuhan ta kumalat ta pagitirik nata, Sharon. Saan, Frank? Huston tinamigdwa apan nakailawan ta. Sharon. Nasakit man. Ngam nasken awas-wasan tan ti relasyon ta. Saan? Diyak umanlugot iti kayat mo ang mapasamak. Frank, agbasbasol ta iti asawang. Saan lang aday ta? Agbasbasol tapay iti imatang ti Diyos. Amok na ita. Ngam pakabasulang ta ka din agin inayat taman. Frank. Apay, kabaalam kali ti basta mangisinalatan kanya, ha? Tsaka mo. Nasken nga aramida. Gapot ay so ti rumbang. Iso apang nga asim ta itad mong tinaan-anay away-awayak. Pang nga asim, Frank. Yes.